Bošnjačka nacionalna fondacija je uspješno realizirala prvi trodnevni edukativno-informativni seminar pod nazivom Kampus Bošnjačke omladine od 18. do 20. aprila 2014. godine u Sarajevu. Na seminaru je učestvovalo 20 mladih Bošnjakinja koje su imale priliku razmijeniti iskustva iz najbližeg okruženja o nacionalnoj osviješćenosti mladih, kao i usvajati znanja kroz predavanja koja su bitna za izgradnju bošnjačkog nacionalnog identiteta. Po prvi put je na jednom mjestu fondacija uspjela okupiti mlade Bošnjakinje iz Blagaja, Mostara, Viteza, Zenice, Travnika, Sarajeva, Rožaja, Bara, Podgorice, Bijelog Polja, Prijepolja, Sjenice, Tutina, Novog Pazara, Zagreba, Kosovske Mitrovice i Prizrena. Prvog dana 18. aprila 2014. godine, nakon dočeka učesnica u uvodnom dijelu predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije Hako Duljević se obratio učesnicima riječima dobrodošlice i zahvale na prisutnosti. Drugog dana održavanja seminara 19. aprila 2014. godine prema programu održana su predavanja na teme svrha nacionalnih institucija i mlade nadahnute liderke. Predsjednik BNF-a Hako Duljević je u svom obraćanju predstavio sadržaj cjelokupnog seminara sa naglaskom na važnost i potrebu postojanja nacionalnih institucija u kojim mlade Bošnjakinje zauzimaju posebno mjesto. U ekonomskom smislu, osiromašen narod, kad bi sad nama platili štetu i Turci, i Srbi, i Hrvati, i Austrugari, i Austrijanci, i Mađari, i Crnogori, kad bi svi platili štetu u iznosu onoga što su odnijeli, opljačkali, oteli, mi bismo bili najbogatiji narod u Evropi. To garantujem životom. No, nismo. Ispada da smo mi najsiromašniji. I sad, ključni problem, odnosno zamka u koju se možemo upecati jeste da mi iz svega ovoga, jer smo loši po ovoj liniji, po ovoj i po brojnim smo mi još, da ne nabrajam sve, dakle mi smo skroz loši. Ali ključna zamka jeste u tome da mi povjerujemo u njihovu priču, a njihova je priča ta da oni nama objašnjavaju i dokazuju kako smo mi loš kvalitet. Kako mi ne valjamo, kako mi nemamo pameti, mozga, mi nemamo tradiciju, mi nemamo kulturu, mi nemamo svijest izgrađenu. Oni nam govore, vi ste ova. A vidite kako se naš narod zadnje vrijeme i peca u tu zamku, upada u tu zamku. Čućete vi sad naše brojne po ulici, kaže, ma loš smo mi narod. Boga, ma mi smo katastrofa. Stvarno nama ne treba ni država, ni ništa, viš kako smo mi nejedinstveni, kako mi ne umijemo, kako mi se ne borimo. Dakle, želim da kažem da je to zamka u koju se ne smijemo upecati, jer mi zaista posjedujemo kvalitet. Dakle, ovo moramo da stavimo pod X. Mi posjedujemo kvalitet, a dokaz za to jeste da mi imamo kvalitetne pojedince u nauci, u sportu, u biznisu. Ja putujem po svijetu i obilazim našu dijasporu, pa tamo imaju Bošnjaci, vjerujte, mislim, skoro pa jedan Denis Mrkva skoro pa kreira politiku američkih osiguravajućih društava. Jedan Haris Romić, jedan od uvaženijih eksperata u oblasti bankarstva. Bošnjak. Da ne govorim sad šta imamo po Evropskoj uniji, po arapskom svijetu. Mi toliko imamo jakih, sposobnih pojedinaca da to je mnogo više nego bilo ko od nas optimistično može da zamisli. To znači, mi imamo ćeliju, imamo jedinku, imamo taj substrat, mi imamo materijal, japiju. Samo je svoj pesimizam pohranjujemo iz toga što mi zaista na kolektivnom planu mi nemamo vidne uspjehe, rezultate. Vi ne možete sad uprijeti prstom da kažete vidite šta su Bošnjaci napravili dobro, nešto posebno dobro. I kako samim tim što nema nekih velikih uspjeha na timskom radu, zaključujemo da smo loši. A u stvari mi nismo, kako rekao, imamo pojedince, imamo kvalitetne pojedince.
šta nam je rješenje? Rješenje nam je da pronalazimo te dobre pojedince i da ih povezujemo, da ih uvezujemo i da zajednički nešto radimo. Na svim poljima mi možemo da formiramo timove i da poduzimamo neke korake u cilju očuvanja teritorija, u cilju očuvanja identiteta, u cilju, na kraju krajeva, biološki da se zaštitimo. Ali evo, i u nekom mirnom dobu mi možemo da se takmičimo sa ostalim nacijama. Najprostije rečeno, zapišite. Organiziran narod je nacija. Ovo sad prevedeno naški, prosto, na najprostiji način. Dakle, narod koji nije organiziran, on ne može da predstavlja da čini naciju. Narod koji je organiziran, on čini naciju. Dakle, organizira narod i vi nemojte sad, vi ste čuli tamo po raznim univerzitetima, da će vam neku ispraznu priču, pričati 2 sata, ne znaš ništa šta ti je rekao. Organizira narod je nacija. E sad, mi u pogledu organiziranosti smo jako loši, jel? Jako loši. Skroz loši. Pa odatle i opet onaj pesimizam, pa ne treba nama, ne umijemo mi, loši smo mi. Vidite kako naši, vidite previše podaničkog duha, potrebe za ne znam, prilagođavanjem. Ako bi sad proučili svu našu historiju na možda 200 godina i to ubrzali u 2 minute, onako ko film, kratko, da vidite šta se to izdešavalo. Primijetit ćete najmanje 2 stvari, a to je da su nas uskraćivali za elitu, dakle eliminisali su elitu. Imate, pročitajte kad budete u prilici Cazinska buna i vidite šta se desilo eliti bošnjačkoj u Krajini. Pročitajte nekoliko procesa u Hercegovini, šta se dešavalo hercegovačkoj eliti, bošnjačkoj u Hercegovini. Pročitajte hadžet u Novom Pazaru, u Sandžaku, kad su u, ne znam, novembar 43. do proljeća 44. 2500 Bošnjaka streljani na jednoj njivi. Vjerujte, niko slučajno, i niko bez veze, i niko odreda. Najpismeniji, najimućniji, najugledniji, najuticajniji, sve jedan od 2500 ljudi, najbošnjaci. Šta to znači? Elita. Oni su ubili elitu. Tako mali prostor, odnosno tako mali broj ljudi na tom prostoru, uskraćen za 2500 najljudi, vjerujte, narednih 50 do 60 godina tu više nema glasa, nema ideje, nema vaza, nema misli, nema kreacije, nema ništa što može da usmjeri, povede naroda, da ukaže na neke probleme, rješenja. Dakle, ovo je jedna od stvari koja se primijeti kroz ovo, govorim sad o organiziranosti. Dakle, u sve ono što ste vi rekli, ovdje je jedan od izvora. Uskraćivali su nas za elitu. Bez elite taj se narod nije mogao organizirati. Nije se umio, jer je to je tijelo bez glave. Zamislite trup bez glave. Uočit ćete još jednu stavku, a to je da su nam ukidali institucije, ukidanje institucija. Ukidali su nam redovnu instituciju. Do Drugog svjetskog rata Bošnjaci su imali solidan broj institucija. Od Drugog svjetskog rata na ovamo ostali su samo na jednu instituciju. Jednu jedinu. To je islamska zajednica. Jer su nas upisali kasnije 74. Ustavu Jugoslavije kao muslimane, a onda kao vjerskoj skupini dali islamsku zajednicu. A kroz islamsku zajednicu imaš pravo na džamiju, imaš pravo da, evo, pustiš ezan u određenom iznosu, u onim decibelima, dakle ne smije ni prejako jer to para uši, a onda su rekli, dobro, unutar islamske zajednice, odnosno džamije, stavite Ahmediju da mi vidimo ko je hodža, a onda su rekli, ok, vi imate džamiju, sad vama je tu islam, vi uđite u džamiju, klanjajte, učite Fatihu, Kulu Huvallah, šta god hoćete, samo kad izađete na ulicu, ni a. Jer sve što progovorite na ulicu, ispašće da se miješa poslije vjera i politika i to, ne do Bog, vi ste sad
A sad znaš šta znači ubaciti taj islamski element u politiku, ubaciti u državu, u instituciju. Predsjednik BNF-a Hako Duljević upoznao nas je sa samom idejom i organizacijom seminara. Dakle, radi se o prvom seminaru za bošnjačku omladinu. Svakako u planu nam je da kroz naredni period radimo i sa momcima, odnosno muškim. Za ovu prvu grupu odabrali smo djevojke iz cijelog regiona. Prisustvuju ovom seminaru naše bošnjakinje, muslimanke sa prostora Kosova, Crne Gore, Srbije, Sandžaka, skoro svih regija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj nam je bio da svakako shodno i viziji Bošnjačke nacionalne fondacije i misiji da okupljamo naše bošnjake, da zajednički sjede, razmatraju svoje stanje u svim segmentima, da možda otvaramo debatu koje su to naše jače strane ili slabe strane, šta to za nas predstavlja šansu ili prijetnju. Tako da ovo je početak i ja se nadam da ćemo mi kroz naredni period odraditi još puno ovakvih skupova. Ovim sam dosadašnjim zadovoljan, prezadovoljan. Radi se o mladim bošnjakinjama, djevojkama koje studiraju, koje u raznim branšama postižu kvalitetne rezultate, govore strane jezike, informatički obrazovane, pristojno odjevene, svjesne svog identiteta, životnog prostora, zajedništva i toga da im je jezik jedan bosanski, da su bošnjakinje i muslimanke. I mi želimo ovim projektom praktično promovirati te vrijednosti, odnosno dati i toj skupini jednu šansu da se istaknu, da kažu šta misle i kako vide našu današnjicu i možda naše sutra. Sigurno ono što je, ajde da kažem, nije lako na dva neka polja raditi, iz nekog mog viđenja da izgradite instituciju koja nam je potrebna. Čuli smo danas i razlog zbog čega su nam potrebne institucije, a s druge strane i naš narod, naše bošnjake educirati i imati ih tu nekako sve na okupu. Pa, faktičko stanje takvo je, mi bošnjaci živimo u nekoliko različitih država, definitivno živimo pod tuđom kontrolom i tuđim simbolima i tuđom upravom, kasnimo previše u smislu afirmacije i očuvanja našeg identiteta. Po pitanju zajedništva, samim tim što živimo u nekoliko različitih država, prestali smo već podavno da zajednički djelujemo, da se okupljamo, da proučavamo našu situaciju i da tražimo neka rješenja. Tako da, zato smo se i odlučili da paralelno sa kako osnivamo instituciju, rješavamo infrastrukturu, vršimo promociju širom svijeta, osnivamo odbore po svim državama izvan Bosne i Hercegovine, tamo gdje bošnjaci žive u značajnijem broju, ali i evo već pored onih projekata koje smo prošle godine započeli, napomenut ću izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra u Srebrenici, inicirali smo izgradnju jednog islamskog centra Kapija Peštera kod Sjenice. Ovdje za ovu godinu, pored ovog seminara, naravno u ovoj godini planiramo držati još nekoliko seminara, ali u svakom slučaju želimo i pokrenuti jedan projekat stipendiranja bošnjakinja, jer smatram da ako posmatramo naše ukupno obrazovano ili obrazovno tijelo bošnjačko, mislim da je tu možda omjer 80:20 u korist muških, odnosno na štetu ženskih. Tako da dajemo prednost našoj bošnjakinji. Mi znamo kako je generacija naših majki ili naših nena propatila i bila osuđena, sankcionisana, suspendirana iz javnog života i svih sfera, da je njena mahrama ili ono što je sastavni dio njenog identiteta bilo osuđeno ili ofarbano kao ili proglašeno simbolom zaostalosti, nazadnosti ili nečega negativnoga. Ovim projektom želimo drugačiju poruku poslati, da smo mi itekako u koraku sa vremenom i da posjedujemo kvalitet i da to što mi nemamo nekih kolektivnih uspjeha nije razlogom zato što nam nedostaje kvalitet, već fakat mi imamo kvalitetne pojedince, s tim da nismo uvezani, nismo imali naših institucija
po modelu da su nam eliminisali elitu u nekoliko navrata i ukidali institucije ili zabranjivali njihov rad. Sada je jedno novo vrijeme, vrijeme interneta, olakšana je komunikacija. Mi nikada prije u svojoj historiji nismo imali više mladih obrazovanih ljudi. Značaj granica se smanjuje ili se potpuno ukidaju i ja mislim da je ovo vrijeme interneta i da je ovo naša šansa i mi trebamo pokazati svoj kvalitet, onaj iskonski, izvorni i pored toga što je on bio silom prilika u datim historijskim trenucima sabijen u neku futrolu koja ne pripada nama ili ne liči nama, ovim želimo i pokazati taj naš originalni identitet. Mukotrpan posao je sigurno ispred svih nas, ali zajednički, ako Bog da doćemo do željenog cilja, želimo da vam Allah dželešanu olakša, da vam dadne snage, da nastavite ovako za dobrobit svih Bošnjaka. Amin. Mi ćemo svakako, mi smo tek pošli i mi ćemo još puno toga učiniti. Ja se nadam, inšala, i još puno toga reći. Pored ovih djevojaka i omladinaca, imamo želju okupiti naše privrednike, ukazati na naše resurse, na naše šanse. Mi uvezujemo Bošnjake širom svijeta. U ovoj godini planiramo pokrenuti izgradnju nekoliko bošnjačkih kulturnih centara i još pored onih programa o stipendiranju, još nekoliko seminara provesti. Svakako pokrenut ćemo i jednu inicijativu oko izgradnje jednog centra svih ili sjedišta svih bošnjačkih nacionalnih institucija ili centra u kojem će biti smješteno svo bošnjačko nacionalno blago. Tako da mi tek smo počeli, volje imamo, resursa imamo, već dosta se pokazuje da Bošnjaci čim uvide kvalitetnu ideju ili projekat, voljni su i počašćeni ako im se da prilika da učestvuju u tome ili participiraju na bilo koji način potpomognu ove projekte. O temi svrha nacionalnih institucija govorio je generalni sekretar Svjetskog bošnjačkog kongresa, dr. Tarik Kurbegović. Prije svega da vas poselamim, ja se neću danas predstavljati, imao sam priliku da se predstavim jučer, ali ono što ću da vam kažem jeste da sam jutros imao priliku da razgovaram sa predsjednikom Svjetskog bošnjačkog kongresa, doktorom Reisul-Ulemom emeritusom Mustafom Cerićem, koji se veoma raduje ovom našem skupu koji smo mi organizovali i za koji se nadamo da će biti samo početak ovog vida druženja i rekao mi je da vas posebno sve poselamim, tako da vam prenosim njegove selame. Današnja tema, to jeste drugog predavanja koje ću da držim, jeste svrha nacionalnih institucija. Odmah na početku bih htio da dam odgovor na to šta su to nacionalne institucije, šta zapravo one znače, šta je njihova svrha. No, međutim, prije nego što dam odgovor na to pitanje, volio bi da kažem šta je to što čini nacionalnost, to jeste identitet jednog naroda. Nakon da kažem da pobrojimo koje bi to bile stvari koje čine identitet jednog naroda. Složit ćemo se da je to nacija, da je to nacionalnost, to jeste etnička pripadnost, da je to vjera, jezik, kultura, tradicija i običaj. Sad sve ovo što smo pobrojali i možda još neke druge stvari čine identitet jednog naroda. Svrha nacionalnih institucija jeste upravo očuvanje identiteta i jačanje svijesti naroda upravo o njegovom sopstvenom identitetu. Faktički, to je ono zbog čega se nacionalne institucije osnivaju. Naravno, nije samo to razlog, dalje to znači međusobno povezivanje, ja ću sad govoriti Bošnjaka, jer sad već ne govorim o bilo kojem narodu, nego konkretno o nama, znači to je njihovo međusobno uvezivanje, stvaranje jednog efekta sinergije između Matice i Bošnjaka koji žive u Matici, domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku i onih koji žive izvan Matice u dijaspori. Tako da nacionalne institucije imaju svoju funkciju i one su kod nas tek u fazi razvijanja, ali ono što je osnova bila jeste znači očuvanje identiteta i jačanje svijesti kod
naroda o sopstvenom identitetu. Dr. Tarik Kurbegović, koji je istakao da su Bošnjaci bili prinuđeni osnovati nacionalne institucije, budući da su jedini narod koji nema matičnu državu u uvjetima razbijenog bošnjačkog korpusa. Znači, moja tema danas je bila svrha nacionalnih institucija. Ono što sam pokušao kroz svoje izlaganje jeste da postavim pitanje, ujedno i dam odgovor da li nama kao Bošnjacima su nacionalne institucije potrebne. Faktički krenuo sam od teze šta je to što čini identitet jednog naroda, a to je nacija, etnička pripadnost, nacionalnost, vjera, kultura, jezik, tradicija. Rekao sam da je osnivanje nacionalnih institucija upravo proizašlo iz potrebe o očuvanju tog identiteta i jačanju svijesti kod nas Bošnjaka o tome identitetu. I ono što je bilo bitno jeste da kažemo tamo gdje država nije u stanju da odgovori svim potrebama koje jedan narod ima po tom pitanju, da su nacionalne institucije također jedan medij, jedno sredstvo koje je, da kažem, pomoć pri očuvanju i jačanju svijesti o identitetu jednog naroda. Naravno, krenuli smo od teze u kojoj smo poziciji bili u zadnjih 100 godina i šta se je to desilo u zadnjih 100 godina kroz različite forme država i državnih uređenja u kojima smo i sami pripadali, to jeste da li su sve od ovih pobrojanih komponenti sačuvane, da li su bile očuvane, da li su one bile predmetom napada, to jeste deformacija, a onda samim tim nakon što smo dokazali da jeste, a onda nakon ponovog izbora za nezavisnost naše države, da li smo uspjeli u potpunosti da po tom pitanju odgovorimo svim novim izazovima, te smo išli ka tome da dokažemo da je osnivanje nacionalnih institucija više nego svrsishodno, nego jedan vid potrebe. Nacionalne institucije treba shvatiti kao komplementarne institucije, to jeste one institucije koje ne oduzimaju nikome od onoga čime se već druge institucije bave, nego naprotiv koje preuzimaju na sebe da rade ono što druge institucije ne rade, a što je potrebno jednom narodu u svrhu očuvanja i jačanja svijesti o njihovom identitetu i svemu onom što jeste i svemu što taj narod, potrebe koje proističu, pogotovo kada govorimo o jednom narodu koji ima veliku dijasporu i veliki broj njenih građana van njihove matične države. Prema tome, znači, mi političke partije već imamo. Tako da mi ovdje govorimo o nacionalnim institucijama koje nismo do sad imali i koje imaju tu komplementarnu funkciju. Mi se upravo baziramo na tome šta je to što nama kao narodu treba, a da vidimo da nije dovoljno zastupljeno ili ne radi se kroz druge institucije. Rekao sam da jedna komponenta našeg identiteta je vjera. Vjera u prijevodu znači sloboda. Onaj ko vjeruje u Boga, on je slobodan i on govori ono što misli. Mnogi žele da su htjeli nama da prikažu šutnju kao jednu vrstu mudrosti, da ćemo mi bolje proći s tim, naprotiv, to je totalna neistina. Mi trebamo da govorimo ono što je našim srcima, da prema tome nikakvog straha nemamo kada govorimo, da jedini strah imamo da li nam je iskren nijet u onom što govorimo i što imamo namjeru da radimo. I jedna od osnovnih ciljeva nacionalnih institucija jeste razbijanje straha, da što više naših ljudi progovore koji imaju šta da kažu, a vidjeli ste upravo kada ste to pominjali da mlada osoba koja je progovorila nas je naučila nečemu. Na temu mlade nadahnute liderke govorio je diplomirani ekonomist Mirza Karić, naglasivši važnost timskog rada i timskog donošenja odluka prilikom uspostavljanja mreže koju istovremeno predstavlja pojedinac i tim. Ljudi su hrlili za pojedincima i oni su samo bili generator, odnosno osnovni motiv zbog čega ste uradili samo prvi korak. Sve ostalo je bilo poluperipetum mobile. Znači, radili ste stvar u kojoj ste vi lično vjerovali, samo je trebao taj određeni generator. Nekad 40-ih, 50-ih godina, znači,
pred drugi svjetski rat i iza drugog svjetskog rata pojavili su se neki ljudi, filozofi, uglavnom koji su se trudili da definiraju to liderstvo na totalno jedan drugi način. Krenuli su s nekim kvalitativnim studijima i dođu do totalno drugog zaključka. A zaključak je bio da čovjek koji ima određene karakteristike, znanje i vještine, u jednoj situaciji može da bude lider, u totalno drugoj situaciji ne mora da bude lider. Kad i na koji način se pokazivale ta njihova znanja i vještine, odnosno te njihove kompetencije, kao prave u odnosu na vrijeme, prostor i situaciju u kojoj se nalazile. Za današnju temu, pošto je ona prilično apstraktna, ja sam odvojio dvije podteme. Jedna je timski rad, a druga je donošenje odluka. Zašto smo odvojili ove dvije podteme? Iz prostog razloga što danas želimo da naučimo sljedeće. Da pojedinac nikada ne može da uspije bez zajednice, a pošto je ovo danas susret neke bošnjačke omladine, Bošnjaka, onda Bošnjak kao pojedinac, kao Bošnjak, ne govorim kao intelektualac, kao persona, kao ime i prezime, kao čovjek iz Bratunca, Zagreba, Srebrenice, odakle god, Novog Pazara, nije ni važno, ne može da uspije dok nema Bosne i nema Bošnjaka. I druga stvar, što je vrlo interesantno, mi volimo, ko narod sa Balkanskog poluostrva, volimo stalno da izmišljamo toplu vodu. Jako slabo izučavamo, jako slabo pokušavamo da primijenimo tuđa znanja i iskustva. Nikada mi, ili jako rijetko, pokušavamo i uspijevamo da primijenimo tuđa iskustva. Pošto je prva podtema timski rad, onda ćemo s njom i da nastavimo. Ono što je interesantno u stvari za timski rad, što je interesantno za lidere. Lideri se mogu pojaviti samo u okviru nekog tima. Lideri ne mogu biti, znači, definitivno ili nekim dekretom određene od strane neke grupe ljudi, jel tako? Ne mogu vam biti nametnuti, to mogu biti menadžeri. Direktor vam može biti nametnut, može vam biti projekt menadžer nametnut, mogu takvi ljudi da budu nametnuti, međutim lideri ne mogu. I šta je taj tim u okviru kojeg se pojavljuje neki lider? To je grupa ljudi, postaje tim tek onda kad su svi članovi dovoljno svjesni da svoja znanja i vještine, znači, ulože u tu grupu kako bi čitava grupa postala bolja. Zašto smo mi došli ovdje? Novi Pazar, Srebrenica, Zagreb, Podgorica, odakle smo god došli, Sarajevo, nije ni važno, Tuzla. Došli smo kako bi ova čitava zajednica bila bolja. Šta su nama određeni ciljevi? Pa naši određeni ciljevi, posebno kao Bošnjaka, pošto je to tema nadahnute mlade liderke ili lideri općenito, stvari naša tema je naše preživljavanje u vremenu i prostoru u kojem se nalazimo i pokušaj da budemo bolji, a ono što je naš akademik, kojeg ja iznimno cijenim, volim, Ferid Muhić, kazao i imao jedno predavanje u Sarajevu, imao sam čast da to pogledam 100 puta na internetu i vama dajem prijedlog da to pogledate na YouTube-u. Moralna paradigma Bošnjaka na ovom prostoru je ono što je naš cilj, znači da se nekako diverzificiramo ili napravimo neku odstupnicu od onog što nas semantički svakako drugačije pokušavaju uvezivati za neke negativne situacije, konotacije, značenja i tako dalje. Do sada je menadžment organizacije manje više bio mozak, a ljudi su bili mišići. Međutim, u novo vrijeme, u vrijeme u kojem mi danas živimo, to je totalno drugačija situacija. Mi se pokušavamo, znači, povezati sa onim znanjima i vještinama koje imamo i ovo danas što mi imamo znači, u ovoj sali, kao osobe koje dolazi sa raznih prostora, znači bivše Jugoslavije, sa prostora Balkanskog poluostrva, u stvari nama daje priliku da mi tim ljudi koji smo imali kao svoju porodicu, pa kao svoju familiju, pa kao mjesnu zajednicu, pa grad, općinu, šta god već, proširimo na čitavo Balkansko poluostrvo i znanje i iskustvo koje vi imate, donosite kroz kulturu, običaje, jezik i ostalo, u stvari može da doprinese da Bošnjaci kao zajednica postanu bolji, kvalitetniji, jači. Evo, nakon samog predavanja, nekoliko pitanja koje se nameću, pa evo, prvo da postavimo, ko je odgovoran za pravi tim? Za pravi tim u principu najvažnije je da imamo opći stav, odnosno opći pristup svih članova tima. Kad imate opći stav, odnosno opći pristup svih članova tima i zajednički cilj, onda nemate problema da jednostavno iskristališete, odnosno da definirate ko će biti lider. Kad imate grupu ljudi na jednom mjestu, oni vrlo jednostavno prepoznaju čija znanja, vještine i karakteristike, odnosno njegove kompetencije dolaze do izražaja i koga mogu slijediti. To je u stvari ona osoba koja na najjednostavniji način prepoznaje da li je u pitanju situacija ili problem i koja uvijek daje prave alternative za rješavanje tog problema. Sigurno. Spomenuli ste ovdje da imaju neke karakteristike dobrog tima, a neke karakteristike lošeg tima. Evo, recimo kod nas u Bosni i Hercegovini, vaše mišljenje, kakvi timovi prevladavaju? Da li ovi sa dobrim ili sa lošim karakteristikama?
Po principu, jedan je tim. Tim možemo tretirati na više načina, znači možemo ga tretirati kao dobar, kao što ste i sami rekli. I to je tim u stvari gdje imate lidera kao vođu određene skupine ljudi kao tima, znači koji imaju opći pristup, zajednički cilj, sve ovo što smo malo prije kazali, koji ima znanje i vještine i kompetencije, znači jednom riječu, da uravnoteži različitosti tog tima i da od svakoga, znači od svake te različitosti koje ima u timu, na stvari napravi jedan dobar mozaik za postizanje onog cilja koji je unaprijed određen. Naravno, tim općim pristupom, bez obzira na njegovu prisutnost i oblik interakcije koji imaju. Sigurno svaki od učesnika u tom timu želi da radi, ima sposobnosti za određene stvari, međutim nemaju svi istu motivaciju. Kako i na koji način motivirati svakog pojedinačno da dadnu svoj neki doprinos? Najčešće ljudi govore o materijalnom nadoknađivanju, znači svih dijela i namjera onih koji su vezane, znači, za postizanje određenih ciljeva. Međutim, to ne mora uvijek da bude slučaj. Nekada i dobra riječ gvozdena vrata otvara, tako da u stvari ako imate pravi pristup i ako stvorite empatiju prema ljudima, znači izazovete određeni oblik emocije, znači kod čovjeka, i ako uspijete da ga navedete da on u stvari razumije zašto nešto radi radi postizanja tog određenog cilja, onda to mnogo lakše ide. Nekad i kad kažete čovjeku hvala, to može da bude dobar oblik motivacije, a isto tako ako mu kažete, znaš, ti si bio zadužen, odnosno zaslužan za ovo dobro djelo, može ga potaći da on bude bolji. I ima narodna izreka koja, nažalost, kaže ljudima, ako ti trojica kažu da si pijan, onda legneš i valjaš se, a isto tako mogu da ti trojica kažu da si dobar, da ti želiš da ti četvrti kaže da si dobar i onda stalno pokušavaš da unapređuješ svoj proces. Tako da nikada ne treba gledati čašu dopola praznu, već dopola punu. U okviru seminara organizirane su posjete Ratnom tunelu i Šehitskom mezariju, gdje su se obratili kustos tunela Harun Efendija Hodžić i predsjednik odbora za medije i promociju SBK Admir Beganović. Kustos Harun Hodžić je prezentirao cjelokupan proces izgradnje tunela za opstanak u uvjetima opkoljenog Sarajeva. Tunel je u tom trenutku predstavljao jedinu nadu za građane Sarajeva, koje je bilo u potpunosti blokirano. Također, istakao je da su učesnici u odbrani Bosne i Hercegovine bili mladi ljudi godišta prisutnih učesnica, te da je, zahvaljujući hrabrosti mladića, Bošnjaka od 17 godina, spriječen tada ulazak agresora u Sarajevo. Taj mladić je 1995. godine poginuo. Prilikom posjete Šehitskom mezariju, učesnice su proučile Fatihu prvom predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnom komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Rahmetli Ali Izetbegoviću, kao i svim šehidima koji su dali živote za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju seminara u ime BNF-a predavačima kao i svim onima koji su dali doprinos u realizaciji projekta uručene su zahvalnice, a učesnicama su posebno dodijeljene potvrde o učešću na seminaru kao i prikladni pokloni.